Pakshadi pam ibamar wipa pau kharab de tawjari. JDU na BJP na luching ba langak ta sagat patokre. Center ta langak pa riba NDA dagi JDU na tokhi baga loina Manipur da su BJP na luching ba langak ase dagi JDU na sagat patokre. Langak sagat ba handok ba gi zero ladu JDU gi state president Khetri Berena losing ba team amana ngasi governor da pesin gre. Pamising ko una ba amata mahak na hai NDA gi asobo khongpu oituna laglaba JDU amati matam sangna bokning naraga lerak pa adu hokriba August mapanda Bihar gi Patna da national gi thakda party gi mipama pa pangthok laga NDA da gi tokna da ba firep lauki bane JDU na firep asi lauruklaba matungda Mahagat Bandan gi oiba khongpu ambasem ko laga anoba langha ka basem kre wari badu hek tabaga JDU Manipur state unit na sutaram na okpaga loinara anoba langha adu gi namak thagar ba phongdoke Matuki matung tarak pada national level da NDA dagi JDU tokrava na Manipur da su NDA gi khongpu oroba gi lengak da sawalak laki bado tangai fadava handokpam thoki haiduna agastara da state executive mipam pang tholaga NDA dagi sagot patokpam thoki haiduna warib lauke warib laura basu national gi rosing basing dagi ayabang haiduna lakpani adoba national leader sing anoba lengak semba pangkal sangeng tawba yauna tongan pa Tawang kaya National Executive National Council na singba mifam laikiba na national leader sing una bagi hutong sa pangkede. Atau hadak National Executive amadi National Council gi mifam yaw wajat pa matamda party gi national leader sing una na aya pa laura kibani. Maka tarak ba ato pa pauda Manipur da pau taiba sidre. Manipur da COVID-19 laina laichat lakraba matung haukiba sahi anirom asda pau taiba sidaba na maram waraga. State hasi gi laumi sing kok tu khut hapnare Lau simpam warga atai sentok lambi laijadaba laumi sina makoina urba lau adudagi thorakpa pothok sing pau goina natragana sing oina taraga imong manungki asinako masa masugi mai masin tambagi paisa hunnana badu hunnaram badu phau tai pase tabana maram warga laumi kya hojik awaba mayok nare hauki basai anirom asida COVID-19 laichat na maram warga usaf vela lepkiba school gi boarding thingin kiba masidana tana pradhan mantri garib kalyan yojna gi makada center lenga da seng lem na pirakpa asina maram warga Sengki di mana se hantarak pani hari Taban district hairok AC ki manuk chana lairiba salungpham khungkang da laiba lau pari taruglom lauba ibung amati pamang sahi lising ani kundagi aujuk pawba pawpot lising amarom tai ba sita duna aujuk su pawgi kod amasung sangkoida baituna thamba yaunare mamang sahi ani rungi mamang da paw mol amada lupa lising ambagazani pawba yauna tai na ba yauki singwena tai pada kilo da lupa ni foga tarik tagi yang kai pawba yauki Atau hausik de pau mol amad lupa saruk tagi saret pau pa iyon pada laipina na balai tre aire. Mamang sahi sing da lau sangam ama upada saurak na yaiba loi pau pada lupa lising konrom sanglam pada hausik de. Aku imal kulang lamban har amadi dilat hidaki mabal hengket kibana baram oraga lau sangam ama upada. Lupa lising kontra na sangle adu gatok di bapot pothok pau tai pada lupa lising kun yau pada ware. Asyik pipa masih hausik matam da lau unaba miki masing antarak le aire. Hidama sigi matang da salung pang mai lekai da leiba laumi purisapam pita apok pa pandam sing nahai hauki basahi kun kuntra asida mahaki apok pun lau pari taruglom udana laki pisum singa masa da sugi mahiroi sing punage tawbadagi polis na laksan kre mahiroi sing mungdarak pa namaram wairaduna DM University ki campus da leiba su headquarter dambioi amata sanghandana thamkrabat tongda ngasi Namidang waram au ground maya da laiba pisum singa masada mairoi masal ki barak tasu saung ong kadar pada ki polis sang silaktun irang laksin bangamaure MZUG interim executive council ki members sina singa masagi ke ta paumi singda wafum khara phongtok naraba thaurang tawring heda makoi ki mayuk ta laiba MZUG kangpu ama mapamatu da sang silaki makoi na pisum singa masagi ke ta mafam barang khangdana kharana fresh meat pangtok pa yaroi hai na thing ba piraki ado fresh meat tawgani haina thaurang tawriba kangpu adu damba pambado Makoi kisu saruk yawi ay tuna iyalaki. Nagalani ki maragta ungkat narak pada gimanak nak pada lairamba laikai ki miyoy ki amarom thoraki electric fall king narak pada ginupi mayam amu suthong naraki. Irang adu thong na interim executive council ki secretary General Bruce Bebam na pawmis dahay ki. All Manipur Students Union MSU interim executive council 2021-23 ki member amadi atopa mahiroy kaya da masakhang daba. Phone number kaya da ki kihalakpa ki tabak sa tharak ni basi kutak talep kadabani. Mijam yam amadi kunai yaifun ada batabak tauriba lob CSO natragna club ki member warga MSU ki thombi oiba yade haibase constitution da yaude constitution da yaude kumsa lising ani taraga mapan session da general secretary oina puram pada ki maral khara dagi
लुबदगी तांथोरख्रबा हविचम चलामबगी हांगदो लेरबा फम्बसे मतमदुगी निपकोगी असिस्टेंट सेट जनरल सेक्रेटरी स्वाइपम अनिल न पोखिबने लेंग्यान फी यालग मियोय अदु लुपदुगी मेंबर ओइरे हाइगत्रा हांके महाना मखातना हाइकी बीजेपी कांग्रेस एनपीपी अमसुग लुप अमा हेक्तगी लेंग्यान यालबदी पार्टी सिंग अदुगी मेंबर ओइगद्रा एमसुगी मेंबर ना अतो अतो लुप सिंगी फंक्शन चटपदा हाइबा लुपदुगी लेंग्यान यालगलबदी अतो लुपदुदा यावी हाइगद्रा लाइकाई ग्रास रूट लेवल दगी हौरग स्टेट लेवल की थाकता थबक तौबगी मियामना साखंगदुना यूथ सिंगी पॉलिटिकल अवेयरनेस लहनब स्टेज कातनो वागांग बसी पॉलिटिकल पार्टी अदुदा याव नते मेंबरशिप होय बनते तांजा अदुदा पामदब थगदोक थोरक याबगी पाव फ्रंगबदगी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पर्सन सिंग मफम अदुदा चांगचिलाके अमसुग इरांग अदु कंट्रोल तौगी मसिदसु नतन लाइकाई अदुगी हलमन सिंगना महिरोय सिंग मफम अदुदगी तांथोलगा तुंगदा गेट अदुसु सोलोन सिलगा थामग्रे NSNIM की नागा कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड यंगसिनरब सेंटर ने एक्सपर्ट कमिटी सेमनरब प्रपोज तौग्रे NSNIM की मेकेदगी नागा नेशनल फ्लैग अमसुं नागा कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड मरम ओरगा मतम कुइना लेपतोरब नागा पेस्टोल का थोप मतमदा मखातना वरी सानरब याना दाइरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मेकेदगी सही असिगी लोचलप सरुक्ता नागा पेस्टोल असिगी वरोइसिन पुरकनबा अखनब मियंग थंबग लोइनना NSNIM तालिब नागा कॉन्स्टिट्यूशन की मतांगदा यंगसिन ननब लीगल अमसुं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सिंग यावब कमिटी अमा सेनरब यूनियन गवर्नमेंट की बाइकेदगी प्रपोज तौग्रे एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की टॉप ऑफिशियल सिंदगी फंगब पाव अमगी सोर्स समन हाइरे पावगी सोर्सेस ने मखातना हाइरिबना नॉर्थ ईस्ट रीजन की इंसर्जेंसीज की ममानी आरिबा NSNIM अमसुं भारत सरकार अनी की मरक्ते इंग्लिशिंग अमगा चापन मरफदरा तरेतगी सेजबायर थमनदुना शांति की वरी असि चथबा हौरखिबनी तंकक के हरक्ता नकल अनी की मरक्ता वरोइसिन अमा पुरकनबा वरी सानदुना लाखरबसु NSNIM की मेकेदगी नागा की तोंगानबा फ्लैग अमसुं कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की नंबरम ओरगा पेस्टोकसी मतम सांगना लेपतुना लाखिबनी पेस्टोकसी की NSNIM की चीफ नेगोशिएटर जनरल सेक्रेटरी मोइफा की मेकेदगी डिमांड ई असि पिनरबा यामना कन्ना तक्सिलबसु यूनियन गवर्नमेंट की मेकेदगी याददुना लाखिबनी यूनियन गवर्नमेंट की मेकेदगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट अमगी तोंगानबा फ्लैग नत्रगना कॉन्स्टिट्यूशन पीबदा आयाव पीबगी प्रोविजन अमत यावदे करिकुम डिमांड असी पीब तारबदे लेबाक असिगी अतोप स्टेट अमसुं एथनिक ग्रुप सिंगना मसिगा चप मानब डिमांड तोरकपा याय आना फंगदोलदुना डिमांड अनि असी यूनियन गवर्नमेंट की मेकेदगी पीब ngamloi आइब चपचावा फेरबदु फंगदोक्तुना लाखिबनी NSNIM नागालैंड की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन अमसुं फ्लैग की डिमांड असी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट स्पेशल स्टेटस पिरंबा आर्टिकल 370 अमसुं आर्टिकल 35 क्लोज ए असी लौथोखरबा मतुंगदा हेना कंसिडर तौरखिबनी अदुबो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की मेकेदगी जम्मू एंड कश्मीर दगी आर्टिकल 370 अमसुं 35 क्लोज ए असी लौथोखरबा मतुंगदा मखातना अतोप स्टेट अमतदा पिरकपगी लंबी अमत लाइट्रे यूनियन गवर्नमेंट की मेकेदगी डिमांड असिगी मतंगदा यामना मयिक सेंबा फिरेप हाना थंबा लाइग्रे मैबागी मेकेदगी पार्लियामेंट बिल अमा पास तौदुना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नागा की तोंगानबा कॉन्स्टिट्यूशन अमा पिहनबा पामले नागा कॉन्स्टिट्यूशन की पंतमसी मरोइना नागा की तोंगानबा आइडेंटिटी कस्टमरी लॉ अमसुं ऑटोनॉमी ना सिंगबसिंग मखोइगी अपाम्बा पोंगदा सेमजनबने नागा कॉन्स्टिट्यूशन की अतई प्रोविजन सिंगदा मखोइगी कल्चर सोशल अमदि मखोइगी हक सिंग हाकपागी वाफम सिंगसु यावरे हिरमसिक मतंदा यूनियन गवर्नमेंट की मेकेदगी यंगसननबगिदमक लीगल अमसुं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट सिंग यावबा कमिटी अमा सेमनब प्रपोज तौख्रे लोइना मसिगी प्रोविजन असी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मनुंग चनगदबने लंबी पांगथोकपगी लम ओनबा चलुबा ऑफिशियल सिंग सिरमगदौरे टेक्नोफोन डिस्ट्रिक्ट की मसी पुलिस स्टेशन कोनबा हाई कोर्ट खुलदा स्टेट हाईवे पार्क थोंगनब लम ओनबा चलुबा रेवेन्यू डिपार्टमेंट अमसुं PWD ऑफिशियल सिंग खुजासिन हालमगदौरे इरांगदु पुलिस न लाक्सिनरब होनबदा टियर गैस सेल सिंग काबदा खुंजान फी अमा मराइबक्ता पांदुना काइख्रे थाउदोगदुगी मतंगदा प्रेस न फंगबा पावगी मतुंगी नगासी नुंथिल पुंग 3 मिनट 13 ताबदा टेक्नोपोल दगे सांसिक ताफे स्टेट हाईवे लंबी पार्क थोकनब लम ओनबा स्टेट के रेवेन्यू अमसुं PWD ऑफिशियल सिंग हाई कोर्ट विलेज द पुलिस टीम अमगा लोइनदा चंगजनगे ऑफिशियल सिंग अतुना मफम अदु यौबग लम ओनदब होनरिङैदा हाई कोर्ट कुकी खुलगी खुंजा नुपी नुपा नुपी चौरांग हुंपोरोम थोरक्तुना सारवे पांगथोप यारोय हाइना अथिंगबा पिरके खुंजा सिंग अतुना लेंगाक अमसुं लम सोगलवा खुंजा सिंग अदुगी मरक्ता यानबा अमा पुरक्त्रिबा फावबा लंबी पाकथोकपगी लम ओनबा यारोय हाइना अथिंगबा पिके खुंजा सिंग इरांग अदु काचिलकबदगी कमांडो सिंग यावबा पुलिस की अहनबा टीम सिंग मफम अदुदा थुंगलाखिबा लोइनना इरांग अदु लक्ष्यनदबा पुलिस न टियर गैस सेल सिंग मसिंग खंगदना कापखे पुलिस की एक्शन अदुदा हाई कोर्ट कोकी खुलगी खुंजा नुपी अमा मराइबगदा टियर गैस सेल न पानबदगी मराइबग काइखे
सोलबन पी अदुगी ममिंगना बाहासी सही कुंट्रागा तारेट मापुरोइबा लोन खोलुट कवी हाई कोर्ट बेलेस तकिनी पुलिस ने इरांग अदु लक्सिलबा मतुंग लम ओनबगी थबागदो माइ पांगना लोइसनख्रे अदु मपम मफम अदुदा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा पुलिसना सेक्शन हंगाक सेलगा लैरि हाइरे मणिपुर कांगलोर ngakतना एक्सरे मेसिन चलाइबदगी हक्सेल सिंगनरे हेल्थ डिपार्टमेंट लानाय हॉस्टल लेब सिंग यंगसिनबा हौख्रे तावरेम बेसवाजे अना लेंगी लमदा चंगदबा याद्रबा यामना मरुइबा खुलाई अमोइना सिनदरिबा एक्सरे मेसिन सिंग असि लमदम असिदति लखतपम थोकपा सेक्शन थौरांग निंगथिना लखतना चलाइबा मरमना मेसिन सिंग असिदगी थोरकपा रेडिएशन अदुन अनाबा अमदि मेसिन अदुबो सेनदरिबा टेक्नीशियन सिंगी हक्सेल अचौबा सिंगदबा अमोइरे मालेमगोइन हक्सेल कांगलोन की लमदा क्वाइदगी चाउवा अपेक्स बॉडी अमोइना लेरिबा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ना एक्सरे अमदि CT स्कैन चिंगबा खुलाइसिंग असिदगी थादुरकलिबा रेडिएशन असि कैंसर लाइना पोहनबा ngamba कार्सिनोजेन अमनि आना लाउथोकिबा लैख्राबनी खुलाइसिंग असि सिनबदा ngana sakadaba sana कांगलोन अमदि पथाप कयामरोम याथोक्तुना थमलिबनी मरवेना खुलाइसिंग असिबु थमलिबा का अतुगी फालांग सिंग अदु सेंगना निंगथिना खाजिनबा होइगदबनी नत्रगना लेड ग्लास हापगदबनी का अदुगी थोंग अदुसु लेड डोर ओइगदबनी मसिदसु नतना का अदुदा खुलाई अदुबु पानरिबा मि अदुसु लेड बायस डोसीमीटर सिन अदुना रेडिएशन अदुना मसादा यारिबा मखै सोहंदरबा होनगदबनी हाइना चना कांगलोन कयामरुम लैरे असिंगबा कांगलोन सिंग असि थोगाइतुन हौजिकसु इम्फाल की अकोइबदा लैरिबा लानाय हॉस्टल अमदि लेबोरेटरी कियादा एक्सरे मशीन सिंग चलाइबा थेंगनरि सरगसदा मणिपुर लेगा की मेडिकल डायरेक्टोरेट की मैकेदगेसु स्टेट असदा लैरिबा लानाय की हॉस्टल सिंग असदा एक्सरे CT स्कैन न सिंग फसिंग कांगलोन चुमना चलाइरिबा अमदि रेजिस्टर तौबदा संगबा क्राइटेरिया सिंग आना चलिबा हाइबा यंगचनबगी ड्राइव सथबा हौग्रे हाइरे हिरम मसिगी मतंग हेल्थ सर्विसेस की मसिन चटपम योय अमना फोंदोरकपगी मतुंग स्टेट असिदा प्राइवेट हॉस्टल अमदि क्लिनिक चौरक यंखैरोम लैरि मसिदा सुनतन लेबोरेटरी सु यंखैरोम रेजिस्टर तौदुना लैरि हाइरिबा लेबोरेटरी सिंग असिदा लेगाना पीरिबा कांगलोन सिंग अदु ngangna चलिबरा लोइना एक्सरे अमदि CT स्कैन न सिंगबा रेडिएशन थोकबा माइसिन सिंग मतंगदे इंडिया की एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड न पीरिबा कांगलोन सिंग ngangna चटपा हाबदु यंगसिन बाहोकिबने यंगचन खोंगचत असि डिपार्टमेंट असि सही कुदिंगी लेप्तना पांगथोक्तुना लापने अदु बाहोकिबा सही अनिरोम असिददी कोविड लाइचत लैखिबा मरमना पांगथोपा ngamdana लैरुबने हौकिबा अगस्त 15 दगी अमुखना ड्राइबसी सथबा हौरकिबने ड्राइबसी के सरुक अमोइना लंगोल व्यू क्लिनिक मोना लेबोरेटरी एक्शन डायग्नोस्टिक्स भाविना डायग्नोस्टिक साफम लेबोरेटरी न सिंगबा लेबोरेटरी सिंग असि चतुना यंगचुलरे मस्ता हारबा लेबोरेटरी सिंग असिगी होइनादे कांगलोन चुमना चलाइरंबा थेंगनखि मखातानसु अतै अतोपा क्लिनिक अमदि लेबोरेटरी सिंग ड्राइव चथदुना लोगी वांगबदा चलाइरंबा सिंग थेंगनरबदि लाइसेंस का कनि आनसु मांगना मखाताखे मणिपुर की तोंगान तोंगान हॉस्टल अमदि लेबोरेटरी सिंग असिदा चलाइरबा माइसिन सिंग असि कांगलोन ngakna चलाइरबा हाइना कुमजाली सिंगरि 18 सेप्टेम्बर थादा एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड की टीम अमा लाक्तुना यंगसिलंबा लैख्राबनी हाइरबा टीम मसिन यंगसिलुबदा मणिपुर की ख्वाइदगी चावबा हॉस्टल ओइरबा रिम्स की एक्सरे मशीन थंबा का अमगी थोंग याउदरा मशीन अदु सिनरंबा थेंगनरकिबने मसिदा सुनतना टेक्नीशियन सिंग अदुसु लिड वाइस सिनरमदबा अमदि मखोई हक्सांग द संगबा रेडिएशन की सांग खंगनदबा हापा डोसीमीटर सिंगसु भेलिड लोरबा ngakta सिनरमबदगी हॉस्टल अदुगी एक्सरे रूम अदु टीम मदुना सिस तौसिनदुना थबलामखिबने थामरोंग की तुंगदा हॉस्टल अथॉरिटी ने सेमजिनदुना अबखना चलाइबा होके एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स 24 की मतुंगिना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB की लाइसेंस चाउतना एक्सरे अमदि CT स्कैन सिंगबा रेडिएशन थोकपा खुलाई अमता लायंग संग अमदि डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग सिनबा यारोय हाबगे अथिंबा लैरिबने एटॉमिक एनर्जी रेडिएशन प्रोटेक्शन रूल्स लिसिंग अनि मरी की मतुंगिना एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड AERB की लाइसेंस चाउतना एक्सरे अमदि CT स्कैन सिंगबा रेडिएशन थोकपा खुलाई अमता लायंग संग अमदि डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग सिनबा यारोय हाबगे अथिंबा लैरिबने अदुबो AERB की टीम अदुना यंगसिलंबा अदुदा मणिपुर गवर्नमेंट अमदि लनाई हॉस्टल अमदि डायग्नोस्टिक सेंटर सिंग एक्सरे अमदि CT स्कैन मशीन सिंग चलाइरमलिबासी AERB की लाइसेंस अमा फावो पाइरमदबसु थेंगनकिबने मसिना मरम मोइदना रिम्स हॉस्टल खक्तदा नतना जेनिम्स हॉस्टल दसु एक्सरे की रूम अमा सिल तौसिनदुना थमलमगे लोइनन बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल यावना लनाई हॉस्टल अहोंगी एक्सरे रूम सिंग था अमगी मनंगदा AERB ना पीरिबा कारलांग ngakna satuna लाइसेंस तांथोकना ममतम पिरमबा लैखिबने AERB की टीम अदुना लंगोल व्यू सिटी हॉस्टल इम्फाल हॉस्टल अमदि बाबिना डायग्नोस्टिक सेंटर सुयांगसन खोंगचा चटखिबनी हारिबा हॉस्टल सिंग अस्ता बाबिना डायग्नोस्टिक सेंटर खक्तनतना
Atai hostan sing sin darim ba khulai sing adu galan aktana mati license chaw na sin ramba thengdarak tuna X-ray unit ani sel tawram ba loinara unit kun ma da warning piram balai khrabane Manipur Nursing Home and Clinic Registration Act 1992 apadi rules 1993 ki makha de state asida salai riba Lanai Hospital amadi diagnostic center sing asi sahi ahum khudingi wena health department da register review tawgadabani haina Kanglon sulairi aribo registration asida X-ray amadi CT scan leiba Hospital sing na AERB ki license asi apkadabani abagi sanda kanglon semduna thamlibane ngasi joi ki pawmini imphal ki akoi bada leiriba Lanai Hospital amadi diagnostic center karada satun yenglobada X-ray machine thamliba ka du chamchamba ugi thong palamba machine adu bus chena riba technician sing ki lit best ablam daba made technician sing adu ki masada radiation cam yamna changkhra gi haiba on bada sinna ga daba decimeter sing sinna dana machine sing adu chalaram ba thengna rakhe masida lenga ki health department amadi bari leina ba authority na matam chana kan pam yang changdor karam karam ba Lanai gi hospital amadi laboratory sing da kaglon thugai non X-ray amadi CT scan machine sing chalai ba gi haiba Yangsan hauba mathau tai madu natabadi anaba fanana bala yang pelak laga cancer laina pok nana bagi masa ka pok warak loi ainingai laite maka tarakpa atopa sana bagi pau amada India ki member tara mangana sabo World Cup T20 squad lautok pada Zamfrit Bomba amasung Harsal yaukre matang tada Australia jumbu warga pangthok kadoriba ICC T20 World Cup ta saruk yana ngasi India ki member tara mangana sabo squad lautok pada Zamfrit Bomba amsung Harsal Patel yawangam kre India ki pass bowler Bomba so panamaram warga handak teloisin kiba Asia Cup saruk ya kidabane Mak Bengaluru du leiba National Cricket Academy da rehabilitation satharaba matung da fitness test pangthok pada clear tawki bada gi Harsal Patel galoina da World Cup scout ta yawa gi khudong chaba phangki bane National Selection Committee na Muhammad Chami amasung Deepak Chahar Borabi Bisnoy amasung Spare Argal loina standby da thamna da warep laugi Atumai da Muhammad Chami di sahi esta pangthok da Indian Premier League da sana ba yawgani selectors na Muhammad Chami bu India gi T20 scout ta gi lauthok laga na oriba Aves Khan amasung Arshdeep da khudong chawa pigi spin bowling da selectors na Juzbendra Sahal Ravi Chandran Ashwin amasung Azhar Patel bo scout up adumak jahona da warep laugi Handak loisin ki Asia Cup ta Indian spinner mari yahon kibani Australia condition asdam yang thamdona selection committee na season spinner Juzbendra Sahal amasung Ravi Chandran Ashwin ba scout ta yahon na ba masung Sautul leiba Ravindra Jadeja ki mohta Azhar Patel jahona da warep laugi Reserve Fund amasung Dinesh Karthik su ICC ki fan asida saruk yana da selection committee na warep laugi Hauki ba thakara asida Dinesh Karthik na soba tournament sing torkiba performance aduna team management da apen ba pawhali bani Atu Reserve Fund Australia ki condition da yawna fajana sana ba ngambadagi ICC T20 World Cup ki scout ta yahon ki bani India ki member tara mangana sabo ICC T20 World Cup scout today Rohit Sharma captain KL Rahul vice captain Virat Kohli Surya Kumar Yadav Divak Huda Reserve Fund Dinesh Karthik Hardik Pandya Ravin Chandra Ashwin Juzbendra Sahal Azhar Patel Zamfrit Bomba Bhuvneshwar Kumar Harshal Patel amsung Arshdeep Singh ne makatarakwa atopa pauda Arunachal Pradesh da kidnap tawkiba nupi masa mari Guwahati da kan bangamgre Arunachal Pradesh da ki sahi nawribi angang nupi masa mari kidnap tawduna pokiba atuga mari lina police na satarakiba operation amada hairiba nupi masa mari adu Guwahati ki hotel amada ki kan bangamgre ana police officer amada phongdorakle Police ki pangmatung ina tha asagi nipanda Arunachal Pradesh ki Changlang district riba Dion police station da Manapum area da ki sahi nawribi nupi masa mari Mangki bagi report amala ki maduki matung Arunachal Pradesh police ki team amana nupi masa sing adugi khongkol lidu na lakhi bane Assam police ta su hirama sing matang report tautuna nupi masa sing adu kanana bahwada bada mateng pangna ba so haike taji ki tarada Arunachal Pradesh da ki mangki nupi masa mari adu Guwahati da leiri haibagi akana ba pau ama phanglaba madong Sanglang district ki SP Mihin Gambona lusing team amana Assam police ki DIG P Prasanta Sangmai amasung Dispur gi DSP Sudhakar Singh ki team galwena na sataki baga thi bahum bagi thabakda Nabi masa mari adu Guwahati ki hotel amada kan bangam ki bane Nabi masa mari adu kidnap tawbada senar bajai ana singna bana pi amaso police ki team atana phagat bangam kre Loida Nabi masa sing adu sal welfare committee ki kuthang da imung manung ki miyo sing da sina kre haire Nagalam dana thiba phangdana lakiba nupi ama sina thengna kre Assam ki Karimganj district dagi napi ama mafam khak thana lakraba madong
ngarang district asigi manung chanba labuk amada asiba chang wene lairamba thengna khre haire district asigi manung chanba kasubari area da leiba phauthaba labuk amada nupi asigi hasiba chang adu laumis nagarang thengna rakhibani thaudo asigi matang da mari lena police station ta pau fira bamadung police team amana mafam adu da laktuni yangsin khre haire police ki report matung ina laikita pinupi adu gi maming pansami sinha sahi kuntra gani thoi suri haiba khang bangam khre laikidrabi nupi asigi mamai amade makokta asok mafum kya thengna gre magana gum mi khran har pawram bai mak hatngai ki mamang darep chatharam bai haiba ki singna basu laire magi aksang postmortem ki damak lokot khre amade police na thautok asigi matang da case number register tawduna thegar pa hokre haire makatarak pa atopa manipur gi pauda drug ko na miyoi ani fare Thobal district police commando gi timna yada amadi BJYM gi thomi singa pulaka drive chathabada miyoi ni district asigi manung chanba sangai umpham dagi ngasi fare police gi baunhai faraba miyoi ani adudi sangai umpham nangphaudagi mayak mayum pariskan sayikun ka manga apok palai kidraba sarafot amadi lekai asimaktadagi aribam sarir sayikun ganipan apok MD Nurul Rahmane sangai umpham tamai ka badrak puthok posin tawri aba pau phangpadagi Thobal district police commando timna yada amadi BJYM ki thomi singa pulaka drive chathabada miyoi ani adu heroin powder number 4 alpha sapon kep manga ga konana phaba ngamke paraba miyoi ani adu akoidagi fanglaba drug adu ga konana Thobal police station da sinagre haire nakala marumdana bongi masak demand letter ga konana ani fare Impal West District Police Commando ki team amana pompa khaibada sinaba masaka maso demand letter samaga taraga mapan ga konana miyoi ani fagar kre Impal West District Police ki SP nagasi ayupa mi sinabong to ki ba matung ina faraba miyoi adu amana khongman John 3 dagi Catherine Bogentro alas Jaifabo sahini fuga mathoi apok palai kitaba Catherine Konjakesu amasong thangbai ban jumnam laikai dagi aibam Novin sahini fuga nepan apok pagi meng en Nabakumar ne makatarakwa atopa pauda Tata gi Air India na matang tha tara mangada plane kuntra abjalagani Air India na masigi domestic amasong international servicing engadana na bamiyang thamkibaga Tata na mapu oiba airline aduna wide body buying plane manga yauna sahi asigi December dagi anopa aircraft kuntra abjalagani ananga si haikre airline aduna wide body Boeing 5 amasong narrow body air bus plane kunga manga matang tha tara mangada habjana na bagidamak leasing amasong letters of intent sahi tawkre anopa aircraft singa se disingani kuni thoigi athing bdagi service to sanglakani amasong baduna airline asigi flight ado chada kunmanga yana hengal halagani masigi mamang da sahi Tata group na Air India lausin kiba matung dagi masigi anopa aircraft sing asina anba chowa fleet expansion oigani ana cherol amada Tata group na haikre aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba pau damjariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punama padaga sari channel asina domda kanarabadi subscribe tawi business subscribe tawi romoloinana like and share to busu kawi kanupna makpo amagana thagasari